ga daga buar pertemuan rakyat di Nong Kalong Kong Kabide Sanasia Bereng ke India Bangladesh Ngobrol luar gani ke penta nak kerja ini hasil student ini non original dan pausa itu soka pada kat home nak buat pak Nong Kong mengiru nak kerja ke KSU dan ini dekam pausa itu soka deh kan bukan putar salia bernyimpi minta dawa pak Nong dari kita ini Jong cari sakan nupan yang janang do putusan riba jongna nasan Islam em tempat dikena pihon mo samla jong kari lagi do lagi Ki song red men sim ki len yar kiya ki mau pun mau sam jong kari man wan rat ki wen yem ai wi mati ki long shwa I can sa Sao mau không sẽ có quả gì cũng được những cái tôi những cái gì những cái định gì nhỉ những cái không có định gì à India apa gì वो सामने जो ये आदमी काम कर रहा है ना उसके इधर देखो एक छोटा पिलर है इतना बड़ा वो छोटा वो पिलर है वो कॉर्नर में जो खेत में काम कर रहा है ना कॉर्नर में तो पिलर तो पिलर वो पिलर है इंडिया पिलर बंगला पिलर वो पिलर है तो पिलर कोई इस साइड में इंडिया उस साइड में बांग्लादेश दिस मेन आर बांग्लादेश दिस विलेजेस आर आल्सो ऑल विलेज सब बांग्लादेश बाकी हमारा कैंप आगे है उसके सामने बड़ा पिलर है ना आगे लिंगफोंग विलेज के पीछे कैंप है हमारा वहाँ बड़ा पिलर है और इसी टाइप का पूरा एरिया में पिलर है लेकिन यहाँ से Bye.
lagi dok lagi snap Angka putih songrit mensim Kilen yakinya Parlo dapat tray ini sudah kita ke modal fencing dia perlu Malaysia kalian juga stop in tempau kan yang di kunci spray tong kunci nok spray hi bang sinai juga kok ini di ladap sinai gini ko di pas sawan biang ni sinau hai di kam jeli de pada sabang kali ke ko hi di nakap sawan pada cetak kir itu pak ini ke nusan siap niat ini ke surat oh iya ni belum mata kita sino showroom mah kok kok gitu ni aku boleh sibun mah aku boleh sibun mah dah Pan sakhi kena ke Senau Lengkong, kepada ke Senau Kaput, kepada ke India, Bangladesh, berkumpulang mentah, kena ke Jingkai, ke sana siap, kalau ada plot, ke Sisilang ke Senau, berkesak, sakendit ya ini bentah ini ke Senau. Dia kumpulang mentah nak kalian tu ini ke Senau, 8 pau lagi jong ke Jingkai, 8 pau tu, jaga jik persyak, ke bedai ni ke Jingkai sana siap, kalau ada ke sarkar ke care sana siap, kena ban care, pak jing ke Senau, kamdai ban ya lengba. Nak klik juga senang. Dia sengap kai bagi nak senang dan berpau. Nak kalian senang di berarti kata la malut nama kerja buat senang. Nasi. Jadi minta motivasi kerana dia apa kesedang. Don kami hab setengah nak kapor ba. Đây bên nhà kia sẽ có nhà kia sẽ đang đi là lòng cũng ở đây sẽ cái năng mấy cái này là lòng cũng chỉ hard đây dan di kepada kan apa dan lòng cũng đi cái silang kayu cũng ba nang senang lang này ha lang kan dan lang si salo hane bara lang tak ka jung ngek ka naman lang ka jung senang bara hane lang apa kata ka India highway Dia nak kalian pak ini ke Senau kalau klik ijing nhiều đấy kalau Senau saya kena ke Senau kalau ada ni bagi tips dia cái năng này là điều qua cái mấy ít này tại chỉ Kau buat nak kalian yang pergi ke Senau di persajur ke bedai bagi ni jingkai sana siap pada sekarang dan care sana siap senang juga Senau cho nên nó có năng vì đã học được persia na pasakar India namar kata làm là Dakar cái này sẽ làm lạ lẹ như này em lại chống lại chỗ này mà tukar di chỗ này làm người cũng bằng nặng cái đó persia na kata India là em có chừng thâu chừng gõ mà cha thì sẽ bỏ ra để cho chồng Senang saya persajur nak kata nama pun ban ke na ning wah bang ke pinapo nama bangin long no pinang dia Tangi persajur nak kata ngimun ni negara ke perum kan tapi balong mana ne rala ya pesane ndo ditang ki ong man ke na po Kau balong mentapat kong di iba ke Surak yang kena ke Border Road ke layak imba sepalat ke Senau kata atau dan ni even on
tua ban tempat ya kesokan nama ban hai ke tinggal sai nasi na pokok yang kesenang. Ko kumplay nakaliang jongi hadin bangila ikanduk bakinin dong sesnang. Babon kita dong ba kinong kami kinong kapa. Pen pau ikajing persajur bala dak sarkar. Kakek Malaysia. Cakli yung kasinong kana mailat dahil ban nakaliang jongi ro. Inang jalan jong kisang balang baper. Inang mailat dahil baka sarkar. Kan tombor iki try blok. Ban kan peringat no ikan nek kasinong sa Bangla. De namar bala da sin bala ya isang Asia. Ipat ba jungi kinlong kimender la kari pan la kirong kimbi apo yung kan kasinong kapal akhir kot do jaga boda fencing kejeng kan long yaki bat kai kaman saja hadin do untuk show kalak do ban kan kasinong kadala pikir do sakya kalak ban kelalong ke Bangladesh dan konta ngaleng jungi kerpat jur seki jaga bor sarkar bagi day Nala ilay ro, kidai ban care bay. Kasar siya, serum jong kasinong. Balada care, cakli jong kasinong. Nakaliang kaseng, ban nakaliang kini jong kasinong. Dalele, inamaili. Ayo akan kenduk di markmat bagi orang kasinong. Ini kasinong. Di samla ramu kos dia. Ngap kai bagi dan berpau hak bede berkene ke Kaya Malaysia. Kung kasinong. De berikong naik ke play teman-teman banyak. Yang lang yang ini baik. Kami dah kena fencing, kadang selot yang senang kadang serum. De kawai kijingnya kabalong biasa kalau di Kamput di Bangladesh dia de kampung san nga kerpat ya di jong sarkar bahkan kumbaki nung senang kidawa bahkan apa ke resnong kejungi bagi care apa bagi lain dengan kerpat ya kiseng di badan kino kiseng di bala menyerap kita senang kejungi bagi nyerap lemban ya no senyang lam tapi ting ketu ya ki bor di sarkar bagi lak lek kam kloy apa ke resnong kejungi bagi care kini fencing apa ke resnong kejungi na zero line de nga nanumenta kani surap kalayay jam keting sateng kalong sangpok iri sinong kejungi banker kini fencing de nga explay ya kini kibidia kawan ban lem na kejungi na kapor de ngamdon than kitin tang kini Kumbaga imta mereka jengkel dengan Malaysia kalayay baik nasilang abot kaya tak tanya po sa itu. Kung balong manta, kani ka bodar ro, kani ka surok kapot, kalayay, sakit mo no. Kaya to, nakalang di kan ni bolong. ay kong ngilaya keren bat memilih kejungi ngilaya keren ba kasurok himla bantrei apo kasrolan na kasurok rei ngilaya keren bagi ang bakir apo kasino jungi tangi ke per kir kasrolan dan rei kasurok ilang kimla ban kau na kasrolan de ngir ngisngap ya kasukar tapi jenglong batlot ngap sukar lalong menadu ar haja terang ngalai jing tip beli jungi ba nilai kamploy jadi fencing dapat kaya senang kejungi lah jiro lain dari hadu mentah kadang saya benda apa kan di senang kung balong manta nakalang yuki buka ni turun ni senang sila yo jiyo yang penting sukat ya kaya yang kalian kesenang ni pada kung makila yo sko dalam dehe ka contoh jumki senang juga ni kathan menta yang itu tu bahan kejengkar yang saya layai le keleng kini kita tanya diwari di bawah kini kita rakyat hadi ni je nak keleng kasih orang kong yang skam ban nubelat sarkar bahkan kar yang saya ceklik yang kasih nak keleng kasih orang kong kapan pau basian ciro kan masya sarkar kan siem jaga jaga berjasa sya de nakalang jungi ro kung kikan hon tang balang yang persahabat ikan dia jeng semua juga sarkar pelajar kamu menur yang nak belat makanya pada pas dam jungi insya tombor atau sarkar kemar kumba
Yoi, bagi jaga kita dekat di Indonesia. Dia ayat mentah ki webat. Ki terak ki webat kiri. Kembalong mentah ki bebun bah ki jaga situ syakmat. Ki bala dekat Indonesia. Mentah khar bangla lawan man kam terai kini jaga. Ki kom taru yang kuat bah kene ka jaga. Kene ka senang. Kene ka senang Langkong ka Bladan bagi spas dem. Bagi barjala bagi bangla ke ban kam terai nakalen jungi lalong kumno ro inam aili jaga sarkar India kan wan care Indonesia ban kan turo jaga sarkar jela ban kumju ro ya kinong peniat jong ka snong ka thau jong kai raj hima ki dai ban chim khalang ban jada ya kene ki pardok poslam ni bamat mentah breng kajing nomor kumbalong mentah nilai i jaga kaput apreng me khlai asam ka ba ma maka sarkar kalak wan baik komta baladak kane ka kaput ke bahari pereng ke India bat Bangla ka boleh ke international border jalada ka sarkar kan chula seding ka jinge kan long ya kane ka senong ya ka pateng mentah bat khamtam ke bansawan ke komta kerpat ken tujuh dia ka sarkar maka dai ban chipkia ban penbet modor ya ka jinge yo kini ke pat senong chua baka por kan dir